sana kwa familia ya Chanua Koro Kunyambega Gisesa Omo MC Origoma Ward National Chairperson ye Keama Gerunga UPA abagusi tovuate simati angega steka babyaigo. Asante. Biyamono Mheshimiwa Gisesa, asante sana Mheshimiwa ndugu yangu Penecha kutoka Kiabonyoru Ward, salute. Mheshimiwa James Matinga akitoka kule Kemera, asante sana na karibu. Huyu ndiye deputy speaker wangu. One word. Abantu bamindo bekere nyombia mole. Ono Mheshimiwa Matinga twaletera pole ya itene na somoske Chanua. Pia mono asante sana. Mheshimiwa Kenneth ya Tuti Nyameno kutoka kule Gesima anachaguliwa na UDA na ndiye minority whip. Asante sana. Mheshimiwa Julius Nyangana anawakilisha Bamwagamo na ndio leader of minority. Asante. Utaweza kuchukua kiti. Mheshimiwa Duke Masira ndiye Simba wa Township. Ensenya ekarego chato ira ekaranse butambe abaga kabaya abangi nabaya abasabaya abara yabaya abantu bamintombu ya mole. Oyo no Mheshimiwa Duke yagi Masira omo MC be ward ya Township bono buna tora na into rero Chanua twacha gogote bipole eria kabere to ene kinga kwa bwene ire karo mwako yobuna gwate bakurita ya korerio koboko genderere bono matiangi bwe katokoreta tugugotiga magega eseberete bono buna narora basacha babobere bagusibara omugabano itobo songe eri kamiri omusiko ito rero tokirete ntori bona gokoraga biara tokorere gas mwateba ngatotige chisegi tora bwaterana tobwatira neiga nari noene kara basacha bago totenga matiangi tobarumaga garioka morete kia matora so etwensi mo beke getogochiekere rusiko na Chanua nae kana ko babwatia togasana abantu gwanjete konyorore nae gwato amache twanyurage kogera abantu abange bagoitabetse ekio moerio musikenaro kurukufirimo na PMI oyo kuriginero bosenete kurubona ari Nyamira okwero garitunda nyakoranda nere nangero ngoria yesiringi chirbo 10 ngoko ebekiranda bwisisimi yao gukorera nganchere na inchendi organize bwana governor Naroko. Thank you very much for giving our brother a chance to work and you always allow him to come and stay with us at home. Tunakuomba kabisa ikiwezekana na kama yeye tunakuja kusema ni yeye ukuje tu mguze sababu najua ile fimbo yenyu kumpatia uongozi ni hivyo. Serikali kuu hata kama imetufinya kidogo hatutaki kunyoshea mtu kidole. Lakini waambie hii maneno ya ushuru wapunguze kidogo bana tunaumia. Na vijana wetu wa bodaboda najua sasa kufika hapa kuendelea najua gavana wetu pia ako na maono na atatuchukua mbele kidogo. Nyasaba seni kamoko irana imantoko kaenda buyenke yetikana no marembe. Tikatotike chisegi toro sari kuchipara. Asante sana. Haya, huyo ndiye